U Davosu se ove godine mnogo govori o pravdi. Često se čuje održiva privreda je moguća samo uz solidarnost. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji ove godine predstavlja Nemačku na Svetskom privrednom forumu, nekako se ne uklapa u tu priču o solidarnosti, rekli bi neki. U razgovoru sa generalnim direktorom Deutsche Wellea, Schäuble brani svoju politiku. Solidarnost ne znači da stalno trošite novac koji nemate. To znači i više dugova. Solidarnost znači rešavanje problema i suvereno objašnjenje zašto je takva politika ispravna i bolja. Schäuble smatra da je njegov plan štednje bio ispravan. Tako je, na primjer, Španiji pošlo za rukom da se izvuče iz najdublje krize i ponovo pozajmljuje novac na tržištu kapitala. Evropa ne mora da bude kao Nemačka, ali Evropa mora da ostane jaka ako hoće da igra neku ulogu u globalizovanom svetu. Ako ne sačuva minimalnu konkurentnost, neće moći da ispuni svoje zahteve za većom socijalnom sigurnošću u odnosu na druge regione u svetu. Eto šta kaže Nemac koji važi za beskompromisnog tvrdolinijaša. A kako će izgledati budućnost, to u Davosu ne zanima samo Evropljane. Konačno, u globalizovanom svetu osjeća se svuda, pre ili kasnije, da li je jedan tako veliki ekonomski prostor kao što je Evropa u velikoj nevolji ili pak napreduje.